Murithiri wa Meru TV ugorobonge bothongi bo kathauratu inambere kwa tukiona kanya ga utimana kirimetha yetu ya ndeto na nkirigira ati makora kunthe wethiritwo uri kura kunthe utindite manu tindite bwega umenyereni wa mwene Nyamurungu na gitio kinene bitigire nko watu ni kirimetha yetu ya ndeto kawethire bambitaga ni Faminas wa Kimathi na chetu tuwachemberia kagitani aka atuambere na chia Governor wa Imbia County ya Meru Mheshimiwa Mutuma Mtwethinkia arethiritwo kinambere kwegua kiambagiria ngugi ntuwe yake ya mbere obishini na arende ethiritwo kinambere kwakirikana na bunge kuthina mbere kwa bakiaragiria mantu mwanya mwanya mauthi na mbere wa county ya Meru. Adams Muturi wa The Ranger no utwambere na ripoti yenu. Tujenge Meru pamoja. Tigania East, tujenge Meru pamoja. Menti South, tujenge Meru pamoja. Igembe South, tujenge Meru pamoja. Imenti Central, tujenge Meru pamoja. Imenti North, tujenge Meru pamoja. Bori, tujenge Meru pamoja. Tigania West, tujenge Meru pamoja. Igembe North, tujenge Meru pamoja. Igembe Central, tujenge Meru pamoja. Atongoria ba Mbeumbithi ibethere tubakinambere kwa bakibu mageria na kuria Governor wa Imbia kuinambere kwegua ki wa Tambaru Mheshimiwa Juro Bijewe tumunini wake na bethere tubakiuga no bakwenda athinambere kwegua kinenkerwa gitigiki nunti mutongoria kainambere kwegua kirutanagirie bonene utetheria Governor kuruta ngugi. Kama rito mbeta kwa Grace Kakinyambo kama nominated MCA Kibirisha ward tukwa tukeneta mono igoro no ndugwa wa pisho kwa Governor wetu mweru Mutuma Mtwethinkia ore orari na thoko na species yetu na ya agaitithia Meru yetu mbere bwega mono tukuri bwega Governor mweru tugukwaminia atugoka riora ko baterie na itukono kenderea gutira mumeru ngugi rita yaka mbitaga Jane Kanana kuma Central Imenti ntuko yagoro tutindite kiathone gikinene muno kia guko twikungwagira Governor wetu mweru chawe Governor Mtwethinkia na untubura burankenerie ikwithira ati Mtwethinkia rwari ruria araririo goro ituronere ati mutongeria na muntu utimantu na muntu ukirite Murungu nkuthugania na Meru kantu kinya gituma gikinge gikathira na tukona thiri kingi ndi kuromba na ndi utina ndi njio ku ndupite Governor turi kwenda ojokia mtu wetu wa Julius Bijewe ora reform MCA Mwangandia ward na the chairman yo ya no peu na nya Meru ngu hapa na pale bakiuga kaba Julius Bijewe so ni romba leto ko rietha kombeke ka munene Governor wetu no yokia Julius Bijewe ethwe munini oku abo itaneria ngoge na Julius Bijewe tuje Meru ikangirete again twina muntu wetu aja gwitwa Bijewe Dr. Bijewe mheshimiwa otwire Omwangandia ward for 2 terms na ngugi ciawe na itete bwega na kinya kuma mwambirio ndweze Mtwethinkia na kukarana wenthe akimukiraeria riria na kubatubwa kuchwa muntu akumukireria ari na stress Bijewe muntu mwe ora karaite au na kulingana na Bijewe ora tumujite twire no assembly ari chairman wa budget masabu naja izena na araja taraga bwega na yo ni ndona Mtwethinkia akajokia deputy we ari Bijewe oni nkwana bagatithia Meru county bwega na kinya Mtwethinkia ngwa kethirwe na peace na muntu kumutetherio kumenya mantu na kinya tuterega ethirwa ari Governor wina portfolio anenkero inya CC of finance o jaura ntocho ari deputy Governor na ari CC of finance oni nkwaria na nkiuragia na mbere Mtwethinkia na atutege inya turandu ba Central Imenti na tongeria bangi batege Central Imenti tugithike Governor kira kirari dene Imenti ne chokerwe gite at least kiu kia deputy Governor na itutegere mono tumenyere muntu ura tukajukia tutikwenda muntu uria ukaretwa wethire muntu agusumbura Governor wetu Mtwethinkia tutikwenda muntu wejete tu karande office uti mantu akumenya na tura muntu ba Meru batu tutikwenda gwitira muntu Nairobi muntu utikumenya Meru
Ibwega nuntu bwa riboti yenu tukithina mbere noe gavana raethiritwe akirikana mawaziri ba county kinya bwara bethiritwe bakina mbere kwa bakiaragiria mantu mwanya mwanya mauthina mbere bwa county. Tutajenga pamoja. In English, building together. Meru, building together. Tutajenga pamoja. Si ndio? No, tuwe na Kiswahili. Ya NTV litosha? Eh? Iko sawa sana. Hata sana. Narua ni ntuko ya mbere ya kwethira ndi ofisine ta gavana wa Meru. Pambere ngochokeria mwathani nkatho nontu bwa kumpaka anyaka. It's a great honor kwethira nkaririte giti kia gavana wa Meru nikenda tuendelea na ngugi ira etiiri ni those who came before us. Ni ngugi yaitirwe ni gavana wa mbere His Excellency Mheshimiwa Peter Munya. Ngugi yaitwa ni former governor Mheshimiwa Kiraitu, na the immediate former governor who was also my boss Mama Kawira Mwangaza. So tuteyite kwambiriria kiri vacuum tuyirite kuendelea kana tuyite kuendelea kuma kiri misingi ira yaki ne akoro na yakoro baube shima ndaeta na ne unonton kuragia our top management team ya county government of Meru to amberia together na to amberia from a positive note nekenda tomba correct of all the pain kana tolwe ni ororobora twethirite twina bo in the past in the political arena na unja twambiririe kuthwania ni ate tugatethia antu ba Meru ni ate department ya agriculture ikaomba ko deliver mbeo kiri mwananchi na kuonia antu beto urimi bwa kinande climate smart agriculture nikenda tomba kwethia twina food security in our county. Department ya health, health is our wealth, and where the people are sick batomba kuritanguge so tukwaria mantu ya health ura tukaomba ku deliver effective and prompt health services to our wananchi beto ba Meru, na kinya twariria mantu ya kuiregister kiri program ya afya ire witwa SHA kana Taifa Care nikenda antu beto bendelea kumenyerwa ki matibabu, bearing in mind that in Meru there is a problem ya cancer, and I'm happy to report that cancer problem is also being catered for kiri health insurance ya national government. So that is the reason as to why tubatire kinya ku encourage antu beto zaindi bendelea kuiregister kiri mubango yoyo wa afya. Boya thato niko set the ball rolling nkwira timu ekwa ni ate tubatire gwita mathuganio yakwa kana manifesto tekan ku reinvent the manifesto because we are in the same government ya ira twafomere na my former boss Her Excellency Mama Mwangaza ikuendelea na ku sharpen more on those areas that we intended to deliver on to the people of Meru. So na ukwe ikoromba ngwataniro, ikoromba respect for one another, na ikoromba twethere twe intentional in delivering development to the people of Meru, na muno twite as a team nikenda twita kuraya kiri antu ba Meru ni boya inkoboromba nitwethere twe na ukiri ituthirie kelele
nitucoke miundene no ntuka twitite kiri season ya mbura, short season ya mbura ya mweri jwena. Nitwande miti kenda tu clean riera rietu, nitwande irio bira biethaira biena ogunikire afya cietu, na nitwande crops ira ciina cikwetha ci climate resilient, nikenda to beat challenges ira ikoretwa ni climate challenges muno muno riua kana kwithira tutina mbura ikung'ana na okue niyo mantu twariria ibwega. Nontu bwa riboti enu na njira enkinyaniriku tukina mbere nora wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi ethiritwe akiromba gavana Mutuma antu ethinke gutigira ati na kurutania ngugi na thirikari ranene kenga gutigira ati mirandi yothi na mbere ni kuonekana kaunti ya Meru muno nkuruki kire gutigira ati na kuona kanyamu gotethia Meru kuma kiri thirikari nene. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma nwewe na riboti enu. Ntukwi mwake nyuma ya Mutuma ntwa ithinkia kunywa mumoja kwa gavana wa Meru. Honorable Isaac Mutuma ntwa ithinkia Nande Kiraitu Murungi gavana wa bairi wa kaunti ya Meru noritie gavana ujo kuendereithie mwe mirandi bambiritie thirikari-ine yawe murandi jo munene jwijwa kweja na taito ntere cha igembe na tigania final advice mpumba kwa Mutuma uni ndari gavana kwero twaitete ngui nyingi muno twa namba 1 ndene Kenya. Itwari na ya Saudi event na event gutethia ni nyingi cia taito no tanto wa taito ciao ende yembe na tiania miunda weta thimo intere nyingi muno bati taito koitwa watanita thirikari ranene thirikari county na thirikari ranene na ito twalitete taito ngiri 150 na ithano ndene Kenya na twatuika number 1 KICC kou nuntite yani thire nuturi Mutuma wa watu na thirikari ira nene taito ya no tigane na witigere itigere yani antubetu bonde ba Meru ombe kuona taito kuruki nori ti Mutuma ntwa ithinkia kuendereithia murandi jo kuthamia njeshi na araba kugukirithana na muingi na kinya nkuruki mantu jo kuria utali aja kaunti ya Meru twena ubango la thirikari ranene ora tukathamia military mindae bakara baitatagira nantu aya kwena 78 bala amwe boiko monkene jo Meru na Isiuru batugetere mbafa zone ora kamera ikutanga ntunu iterekerwe che ya Meru kairi na ngombe chiwo Meru itete Isiuru nontu twana agreement na military tukoria Mutuma nwe adingatia mantu jau denera belo aino yantu akora wa ngombe igweta tumbe kumterethiria in Igembe North netwale na mubango jungi yo kuria utalinde ne Meru oga Meru National Park inene ituo ya Masai Mara in terms of area na Nyamwira ile Masai Mara ile Meru kila gitikune muthemba yo mwake Nyamwira che ya nyingi shumite Tanzania but wingi chonde big 5 ile Meru na Meru National Park ndo ye nyingi nya barabara ni njega ende utataribe ya no ko itwarite na KWS watu eka ibatone nkere ekangirie mwe chia Meru National Park na banenkere Meru County batu getora Masai ya kugeta na tent camps ikoronjis batu tungo tureta atali then Meru National Park nikenda county government mbakona mbesha kuma kile atali wa Kenya antu wala kwegomba ku kinyabo kudia biashara na taribau nyenda kashito na ale bandiko nao na itwandite na KWS batugitira mu ekangirie mwe cia Meru National Park na taito ereo endikota ende kawira tinde kumenya nale endikota eri agira taito eriko
kwa ito gutuma mutuma ntwithinkia wetana kwa KWS headquarter ai weta itweu na beja baba bathi mubango yora twakuri utari na yu ndene ya Meru National Park bubwi bwa kenda bwe 10 kuma kirekira ito murungi ya kiburi ne ito itete kamana yairi twanenkera National Youth Service antu beta nara yata na Nyahururu tugitwa kirwe National Youth Service twa Meru antu atharaka beja batigania baimenti ndakanari ibete bakathomithio mantu ya National Youth Service aja ni untu bwai mbere nandi president Raugiro kenda gwitagwa police kana military okamba kuma kwa National Youth Service kwa twakirwa National Youth Service aja tukomba ukoria ntaka cietu nari oyara bangi tubakuru ndere na muntu akonya skills ingi kwa taito era twara National Youth Service ryo kinyo tukoria mutuma athingatie nikenda wango yuyu ambiriria with the national government akirikiria na kuromba ngwataniro injega gatigati ga kaunti ya Meru amwe na gavana umweru ntoithinkia urambo bakuromba mutuma na tugwathani na tu support Kindiki Mumeru au ambara yankanya muchinkwendwa nitwibange Kindiki ya turiungire ari warukamde ni mutuma ntwithinkia ayu ari atugum tumuinire Meru na mantera twamwere ari kare tudingati tuone barabari chonde anenkerwe ikwambiriria ndoyira anenkerwe ikwambiriria na maendeleo yonde yara anenkerwe ni MP betu tuone yagu kinyo the ground nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Iboyegano mukaririete wa nchugu cia kethirikari na thiretwa kinambere kwewa gitariria bata ya nchugu cia kethirikari kire na arantere cia buri na thiretwa kinambere kwewa ke oga iboyega a Kenya kana iboyega mwingi ukainambere kwewa ukimenyaga bo utumira nchugu ino mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni no uturikithiriri riboti ino nawe Felise Tenkirote Biriri nora ni mukaririgite wa nchuku cia kithirikari akiaria ariwa arimi baba inge batethaira bakimenya gitumi kia kwithira baika intobio kiri nchuku cia kithirikari untu aku akaita ikakinyite bayokerio ntu bubu na gitumi nontu ni batere kwithira cie baguna muno kuoya mikobo kaita kara intobio bire nchuku na iyi cia thirikari mbita wa Felicity Tenkirote Biriri ni woni chairperson Warehouse Receipt System Council. Warehouse Receipt System neo ini regulator wa warehouses shondesha Kenya, both private and public na Kenya county, like the county industry and aggregation park as it is now. Menya thenera tu neo ikwethira antu baba inge kinyoke obauria what is warehousing, what is the receipt system, how do you get a loan bauga abati kumenya. So ito encourage warehousing nonto bakwethira kaguna arimi sana. Idea ni ati arimi ba ketha maketha yao bakendia rira mauria rinde ibete baeke store banenkero receipt uno bete nayo bank bakaewa advance against the receipt nonto receipt eu no mana title deed kuona ni ati wikite into biaku in a certified warehouse. nawe akiariria mantu ya industrial park ya county ne Meru amona nchuku cia kithirikari ariwa the county industrial and aggregation park idea ni every county ikethe na aggregation industrial park kenda arimi batu kureta produce yao kiri Cape na barana baba kwenda kwambia industries kinyabo bagatuika allocated land kenda bomba go establish industries. So the county aggregation industrial park injire mwe not only gukeria murimi injire mwe gukeria industries, cottage industries, injire mwe kureta raw materials antu amo no tibu kumenyarira antu bauga iba kwenda kugura ikwashi Meru bauga murimi omwe na nkunia 10 unge na nkunia 3 unge na nkunia 10 na mbuga mtu arenda nkunia kana. So kwita ukithura na kire arimi becomes very tedious. But with the county aggregation park arimi bonde bakareta ikwashi byao antu amwe mtura na wo kwenda kugura kana kwenda ku manufacture akeya akayukiau, so it becomes easier. Kibereshia warehouse itwaira tomitega
na twabanenkera recommendations chetu kenda tumbo mi certify na also twathithia recommendation to our county government na to agriculture involved neburete kuthithia audit ya all the warehouses that are within this county bagatweta bagatuonia cio na raire tugaci inspect tuka certify ire ibui na ire itebui tuka recommend on what changes or what they need to do so that we can certify na riu na ande arimi ba Meru bakomba access these receipts faster. Nawe akirekia na ritete romba kire Meru kuwatila thirikari ya William Ruto na muno akiwa ithurano bieyete akethira arinde bene. I'm in the government. I support the government because uteuomba kuga ati uri kara o thirikari na wirigira kwigintu kanenkero thirikari. So this county ne ringire this government kura. If anything, this government owes this county development. So Ameru iba twetekerie tugerie gupasu tuone bila tukona then 2027 ekinya tukariria mantu ya 2027 but for now mbaromba twinde tukareni thirikari ne tu support ni thirikari na twaraniri na thirikari twebera ibwa tu promise gintu kina ibwa tu promise gintu kina turetereni deku 2027 mbeyete muno yo nikigakwa kya Meru kirio na inkwaraniria na Meru nkibaromba akura na inkubera bambike marombene na I know 2027 tutafaulu. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Iboega na bombe ombethe ibaore tuotigira ati bakuinambira kwa baecho ngugi kinyao me Nthiguru ukirekana ati kwina ngugi kathumba tu irabomba kuthina arome Nthiguru bakaruta na ikabatetheria kiri miture yao. Mwandiki wetu wa Nthetu Murithi Waba no uturikithire riboti ino. Kolinji ya litani ireli ndene ya murera ni ndene athirurujine ireijikenja tendo nyumirite na kuthithia graduation yao ya mugwanja irethithiritwe ndene ya Mawa Stadium ni aria kwithiritwe kwina gukena gukwingi na gukungwira nuntu bantu kwiji yanarua mwarimu wao munene o amwe na manager na aritani bangi bonthe bagwatanirite na graduate baba ni bagwiritwe na gukungwira gukunene kuria bonetie gikeno kiao nuntu bakwithwa bakarite ndene class na ndi bakathoma na bakathiria ara na ndi betite kuritana ana na we director akiaria rombete aciari nikenda bakareta na baba ingi ndene ya college na kubaitana nikenda bakomba kuritanwa ngugiji ya kithomo giki kia alimu na aria ugite ati college iji ni citaniritie ne gutigira ana be masingire ne ya mega na ni bakomba kuthoma uria kwagirite. To the administration and the staff, I want to thank you for the work you have done to keep our colleges running smoothly. I'm happy with your commitment and fortitude to the realization of the mandate of the college. It is as a result of your passion that you have managed to guide our graduates on a path that will enable them to succeed in life. It is heartwarming to see many people here, friends and relatives, who have traveled to Maua to be with our graduates during this auspicious occasion of the 7th graduation ceremony. I salute the parents, graduates, relatives, and sponsors who have supported our graduates in the course of the academic journey. Receive my very, very sincere appreciation for your great contribution to ensuring that our graduates reach this far. On behalf of the college governing board and the entire college community, I wish to thank the government of Kenya through Constituency Development Fund, CDF, in various constituencies for the support
they have accorded our students by awarding bursaries. I also appreciate the county governments of Meru, Isiolo, Marsabit, and Kitui counties for their support through education retention and enhancement funds. Congratulations, class of 2025. The journey has been long. It's now your time to celebrate. But remember, you need to back up as you handle the challenges that arise with post-graduation. The lessons learned, skills acquired, networks, and all shared experiences from our colleges will be of great value in your journey into future. The theme of this graduation is empowering the world with skilled manpower. This resonates well with what our country and the world expects of our college graduates. I am confident that the class of 2025 before us here today have passed through able hands and have been equipped with the necessary knowledge, skills, and values to enable them serve our countries and global institutions and organizations. Mugeni wa gitio Orokumeja Ntarara aritie ndene kiathone giki na rikitie kuga ati we na kuria Ameru nikenda bakairitanĩria na gukinya nthi cia ome na bombe kuigwatira ngugi iri kuritwa ndene ya ome ya Kenya. We are telling people now to think global. Ule wakati wa kufanya diploma in education unafikiria tu utangoja TSC kupe kazi umepita. We now want you, armed with your diploma in education, to think on how you can migrate to Jordan, to think on how you can migrate and work in Qatar, to think on how you can work in Germany, to think on how you can work in Saudi Arabia. Today, there are more than 300,000 Kenyans working in Qatar alone. There are more than 200,000 Kenyans working in Canada. There are more than 300,000 Kenyans working in Saudi Arabia. The question is, how many of those Kenyans are from Meru? Murithi wa banki reportera Meru TV kumaya milioni ya igembe. Mawa. Bueno ntubori na tukethina kaunti ya Tharaka Nithi na ati anto omagana mugwanja mweri betha wa bena thina cia metho riboti ira tugutarirwa ni mwandiki wetu wa Ntheto murimi wa mbogo. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi igwatanirite na gikundi kia Friends Oro Foundation ibaruthite mubango wa kuthinja antu barabara na thina ya metho ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ara mutaratara uyu uruthiritwe ndeni ya Kibugwe Health Center. Tumekuwa tukitafuta watu wako na njereri, tumefanya kitu inaitwa screening. Tunatembea huko mashinani, daktari wa macho wanaenda, wana announce, kunafanya announcement before wale watu wako na njereri ama wale wako suspect ya njereri, tunawaangalia hata mashida zingine zote za macho. Kuringana na ndagitari Grace Nguja ni ati mubango uyu wambirie mwaka wa 2021 wa kurigita antu barabara na murimo wa njereri metho aragwa kira mweri antu 700 bagwatikanaga na murimo uyu. Kwa mwezi mmoja kwa hii kaunti yote watu ambao tutaona wa macho ni kuanzia 700. Hao ni watu wengi. Watu ambao watajitokeza kwa sababu wana report shida ya macho ni hiyo kama 700. Out of hao 700 tutapata watu 80 hivi 80 ndio wanafaidika na hiyo cataract operations. Noenda director wa Mbanjenti ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Lawrence Mutugi akiuga gutie kia kariba kuria kurigitwo murimo uyu no thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi amwe na Friends Oro Foundation ibarugamirite kira gintu antu magutuka encourage mateka magenda gucheka for medical check up magire magati magatritwa mirimu ya metho ni tritagwa ekamenyeka mapema ni tritagwa ni kabora na machine mbega cia kutha any operation ya metho na ni encourage everybody auke atetheke na ino tukutha na ni free supported so mutakare guca
gutethekera ba bara batethekete na mutaratara uyu bakiuga ibaigitwe bakithangika imurimo wa metho ende bagutetheka. Ninakena muno indi nacaguku nuntu na thinite ni metho mama muno magituraga ngenda cibitari ngibecagwa ndawa na kambuge mandagitari mamariku mararuta wira mwega muno nuntu ana wathie ku mundu akithie kuno kugwe na ugoya lakini boro kuthie ukahembirwa ni mandagitari mama mariku ukegwa wage na thayo mwega muno ntegwo ruru nuntu no akankugeragia gucutha ntegwo ruru kambuge ni wega na indi hantu megwa kuri na untura thondekanwa kuhusu mirino yetu ri tutige kugicaga uguoya ni tugendage tukathondekwa. Noenda gitari Grace akiruta mbitwa kiria kali kwibumiria kingo baumba kurigitwa metho batakurithwa nwambi. Hiyo njereri inaingia polepole kwa watu ambao wako miaka 50 kuelekea juu. Ikiingia hiyo polepole inaziba kuona. Ikifika hapo sasa ambapo mtu hawezi kuona, ndio maana mtu anafanyia operation ya macho, alafu sasa jicho inaongezea kuona. Hata hiyo siku ambayo inafuatia mtu anaongezea kuona. Tutakuwa hospitali ya Kajoke tarehe 20 Thursday. Kwa hivyo wale ambao wako hiyo karibu na hiyo area na mnasikia hii maneno, mnaweza jipeleka Kajoke. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Iboigano mujumbe wa Mwekuru kaunti ya Meru Karambu Kerimeno ethiritwo akinambere na mirandi yake ya uthii na mbere na aria ethiritwo akinambere kwa gitetheria miture ya antu na njira ya gutetheria ikundi na njira ya gutetheria ikundi na kinya kubanenkira mirandi ireka inambere kwigwe kibatethagiria kiri ngugi ciago. Mwandiki wetu wa Ndeto Msimu Itonga nawe na ripoti ino. Antuko ya narua Karambu Kairemia nombite kwithirwa akiendana itangiri nene nomba kwithirwa akiuga akagitajangi manene kiri cibitari ya Ciothirai iria MCK. Tejera kuona ketha imakwa ria kani urongo ene narua ngucio ne metho yakwa ndona tutangi twaritanga itu 100 yao tuthatu nao cibitari ne kwenda utheru ntije nyora bo managete please no tunkona antu ao kutheri standard iria ndingienda na ndi nyankuwa mmoja kuretangi ke uga 500 liters 5000 liters enya mwathani antete ndompuretere nyingi eno to service vitane kwenda utheru mantu jabo kugwe ja laboratory no roje mantu jonde no roje so nkuigwa ngewa mutisha yokurete nyetangi kingi awe kenda inyake thabo gaita nara rumone nkuria Mr. Kimathi ketha kwi ndoji na gwetu tushita mera unmeenda aere mwigembe na ndangu chumi oro chokeruga na ndi nkwiro kwi mwera yokathita yo jokura na jetu nara magondo apo kathimo bone pepsinga na ikwendeka cia ukinyithia ruji yao igera butigera ronga iye gitara kare bugutambije kuru baba bara kwikunika migongo ikutarwe kate buteja butabo kareta ya so twendere kuromba utubware mangai yenda nya pipes nino mburetere tukuche ruji kumara kare twenanga bano umweru no nya wende Reverend Isaac Mutuma twethinkia na mbere ya Kenya deputy governor kwa mtu wonibije personally mtu mwega mtu kuthikira na ndeto muromba akambira kethe akomba kae atiomba kaambira twita nusu oni angure ingano na gure wingi kwa mtu kathikira na mtu mpendete na mbija akatutethia twikinya December entu kethera gikumira so in the meantime itangikire au kenda botaga ruji nyano bugura bibi gora matangi at least bokojoreria bukanokia migongo tebwo eno ntumbura te yure gitare onde na inya yura itokuona mtu ndasti barani yao ruji romba kwethera rote as clean as the doctor would like. Muthe munene ni administrator wa cibitari iji ndina kuguru guku nene muno narua turiongiri imami wetu mama Safi Karambu Kairemia Elizabeth uria twije imama county na mantu jareje igututhiria aja imantu manene muno imou akuga turaria tutangi tutatu twenyume kwara no butone
twa 200 liters na ndeto kureterwa gitangi kimwe kinene gya 5000 liters na buku promise ira atwa nya atwa pipe cha ko connect road monkara ja tikithari mukiu another thing okugwa kinyabira atwira aturanya atu ariria ke the new county governor atura cibitari jimenya EFBO. It is a faith based organization ko tutona channels cha government ile nyingi na nukugwa na ndia atwira aga link na government na county government tona enda otheri kutigyo ntugyo gukumiria na gwira mwathani bwaga. Another thing okugwa uga umaja mwandikira ndawa iria kwenda andetere umuringa ringire dimpe ko agutaka nya pharmacy yakwa akona kwe ndawa ikura ko ni kumenya thaiji nandi maybe je mamite ara yorongo tontu ituraije kitangi keja na no utakona gikuja ko nya ndawa iugira oni samura akara ofisi neku imuchore okwa ko nya nandi na jau ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndendene ya Northimenti Meru TV. Iboya nuntu bwa riboti inu na njira enkinyanire kuna bwa aciariba ana barabara achio chiathia nambere kuigita ya nagirua ne mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara chia TSC bethere tubaki nambere kwa bakiona nagiria kunyura ko na muthuro wao na ara bethere tubaki nambere kwa bakimenagiria yontweke ndagara waiguna nawe na riboti ino mtoju gatunyete baro kire mutongoria natige kombinyeria nuntu kana kwende tuchubene na komochie na ntie gintu nderegerete iko gaganteria igoro gatindie kurira mochie twatindie kurira niro kyo kerero kya mama baciari bana bareko mina batatu bombire gutunya baro achia TSC agagichigo munge kya Tharaka onto bora boringirete akari na tori ara bombete kwethora bakyoyoro ikeo kinene agato kerionga ntorania kagankengere kagoma gwandia marimanti itweranirete na rietika wero rigina wa Justanjeri no rimwe kurundiwa urano mogaciari bara na bombete gutunya baro aino Mociari yo wamona tori batombe kwethora bakitha kiriro kiara bombete kwethora kinya bakyoyori ke bakinene ende nare kubuta kibaro akira turona no age kuria gionka nuntu tutie na gento tio na munda tutire kakwena aki mwana thotie barwa ya mwana oronge kana muciari athotie mbori ya mwana oyo anenkere mwana oronge Gitonga na chokire twana twetu barwa na tutwande kwa nuntu tutigukumanete tuthiete kithirikare rwana ruruga kwa kageretie kena mianke 5 kageretie karothiete kigerio kia university ya college ndagire mbeca cha kugukumana ababe na mbeca bakigukumana lakini murungu okaririra na thirikari ya kenda kathochwa gagontunyira barwa kana gakukambe kirete nkoro naye muno nende na nio wankurira gagi na thomithetie na thina na geturomba gutethio tukamwa guta kwegwe kiao gakana gatareza baino nto watunya barwa kazikonenganira kwenu nonto kuthi kwendia barwa kwenu kana ugacheria muntu kunenkera ri tigo tutithomithetie bai Gitonga Murugara kwa tomenire kagoma koro wona tutigutethia o endere wewe utomena barwa ni okwamene gwatomenera to ana ike gwatomenera to ana nuntu bwambika ana karagatezi murungu gakoro kare uri guthucha barwa yako kathi kwendia yake gachokeria barwa mwana aku gatireve ira kathomithire ukagikua igino tigete na kore gina tire ngoko na tire mbori na kana wika mogo tunywa barwa ka posti to kamatara karuta gwera bori endi kaumira kwa piti enu kathomithagia bori kachoka muche kayerete barwa kakejokie barwa kwagu ni ontu uga wega thene ni chongo cio cia the mambu mamikeno muragi mbo ya kwegua ni ndi gwa na muno na mbori nkanengerete mbori na ndati kwa njale ndari che katumetwa kamatara kariboti ende gatire barwa Gitonga Murugara na jukirie Gitonga gakuthiria kagoma gakuthiria gituma gakuthiria Tharaka agende bakerotithere kiara mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ikera bakuga no gombete kwetherwa kibendera na babanjori eno kinya bakemeneria nene wakiri na Moses Paul Mugambi ora kinya weno kumantora ino araba kuga kinya wena komenya manto manjori eno nonto atiko batetera ana beto bakatigwa nokia mwene kuthomithia mwana gatigwa nokia purara yetu ana tura kana kathomithia kamuchapotera babe na nyuma eruke tugikiothe kiotheri tukarigwa Gitonga Murugara tugatura na gwathani buri kundi ora bukithia na kinya na Paulo Mugambi bwithe buri to wakiri Paulo Mugambi gwatumana bantuge batunyo barwa na uri mutoru wetu no tiro ntugutwira no tie butu kwigwo kiaria kwareka mwana waku ora wantora wa mutoru waku ora guyene ndirie munda atunyo barwa Gitonga no ntubwino no timoria adi baichira Gitonga kunenkerare ni akwenda gutigira kwigwo kore motwira ana barwa
ego tiye viche Nairobi na rekara ya thirikari ya kwandika rimu ugagonwe no tiregire ogo ugagonwe obichi uthio gatwire barwa ana barwa ubaretere no tigo tunyora gwinio ukanenkera muntu te batanio atori ugatere mugambi kuringana na bora thometero na gitongano athomaro lo chiao cha kuthiria nkea kana ti cha kuthiria nkea no kuona taka mugambi agambira muntu tegento na kata kugambira kana gaka gatunyetwo barwa kathiete kamatara kuriboti ekajukwikane koro mtonge na kethurano giki kiarimo kiatangachetwe kinyare ndioni ikiare gitangache kakwenenderea banenkagira bategetwe kethurano giku gitangachwa bo baya kethurano ni kiarimo rombaragina wanjusta njerirerere noni ngwande muchiari gwa kana kunde no rubone na mono no ntontie gintu na kana kiko gakoro na ikonderegerete gantethia gakwenda kuwa kana kagakwa ngatura ndenkia na nthomithetie nontu ni ndendia munda ngikathomithia nontu ithia gukua gutire gintu ndinakio gitongwa murugara na cokerie kana gakwa kana twana tu 13 na tucokerie barwa tunde bantu tukaranga pwenu atutunyete barwa magechiga munge Tharaka nkiripotera Meru TV gitoka mbita ndagara waiguna Iboye ndagara wegona nuntu bwa riboti eno na njira enkinyanire kuna kuthina ya ukariani thetwe kiambiria kuonekana ante ciabori na arende akariba mairi mwanje bethiritwe bakina mbere kwegua bakimakaga kana beno guaya nuntu bwa thina ciokarire ciethiritwe kina mbere kwikingia guntu guku mwandiki wetu wa Ntheto Mwendo wa Raibuni nawe na riboti eno atuo tuko turere kurawa namba na baiya ng'ombe na beta acio utura roteska rurokera guta te stoko etera uma na kambe na etera uma bonde barete na ng'ombe na mburi cio nciretire mburi ngana taijire azika barejire na batutetheria na baendelea kuthingata nyumo iria na ara gwako kuratha nginyomba kurathiri sasi igire lakini uti mutara ombere kurathwa kinyomwe njabwira nene ndeigiro tukuru twarira mono tukuru tukurira ndeike ni ndigwa murango ywa kujwa jura para kujirie murango na kuumaria ng'ombe no kuigwa ndere boruguru kurari na bunduki iraruma gonto ntimenya no kuigwa ibarajukirie ng'ombe bajukia ciande na ciandere ende gote bori cireja ejire kuija after ng'ombe ciunire inya 7 na cieta oni kintu kira kindombe kia imutuma ntwethinkia ba ageria tucuburikire na kindiki nonto goko tukuinya muntu nande anga twetete nande gwita wainya nyumba tukoragwa nonto bagwita na mburi bagwita na ng'ombe no kuigwa batu tutigi ou na irio biongo tirio turare nabio no kuigwa nande thirikari ne tucuburikire kuringana nonto twina kiriro na kwithira yani muntu ari gwatu inyi stress yoko gwatu ya ng'ombe uci gwita cia mbere winda ndandikirwo inya ndawa cia pressure ande batu tono karia tu na thirikari icio tukaria na tuno babonene muno iria ye Manyata Kithima tunyamare twaja ujo ni akora na nyonto bonene muno nonto bang'ombe lakini twina wirigiro ujo MCU kaba no mweru rathithirwe umutuma ambo tuthingate na twa utethi bona Murungu nwa embe thirikari je etukulire tumenyenjere kutugwita nonto bate twina thina batu tutimama batu tutirithia mburi tutirithia nguku turukana ni twaramirite na Samburu na bate kwenda kumenya riu thirikari yetu twinio mairisa ba kituone twina baba ng'ombe kende biresi ni era watire ng'ombe iu na kende biresi etena ruthara ko wata ng'ombe ti angora barone ni baba tari kuciriera me utekere nguyo ni thirikari atu ni ariku na nde batu eturua batu kukia kumbe kana twina kinyanga bana mweru narunga me yani batu aturungamire tumenye ketha twira thirikari tutethi kana ketha tukarita wa nyomba tukiorwa no tukweto kinya muntu akeja gukua agakurua ari twauza mwanja ka thinyanya cia muthenya na arakwite utuku lakini bakaigwa nchobi ni kwandu kana bangi bakeja ba matuki na bauma abo abuta nte twikitendo kitendekere no kuona ku thirikari ne menye na tayo tuthithia batu etucwire arungamiri ba ombo tutethia ndene maica yetu atari maica ya atairene Iboye nuntu bwautu wa kinyana tu kithina mbere na ndero chietu akali atuli achore na kinyato ngore kuma guntu mwanya bethiritwe bakina mbere kwa bakewa atanagira amwe
kire nyambura cia kwa muji kwa Jackson Murugara ora ni kana ora athuritwe ta muskabu wa Embia wa Miru na arende bethe tubakina mbere kwiga bayikenere amwe na inara nyambura nene chikaina mbere kwikire kuthika muthenya waro ukunurwa rasumike ngwa inambere kwa gitumekagira dini eno. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogonwe wina ripoti eno. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana. Kwa hivyo tunaomba leo tuisherekee, na leo hii mnatupatia yeye kama zawadi. Na sisi tutapokea kwa sababu amerudi nyumbani. We'll cooperate with you and assist you much we can. All what we do to pray for you so that good Lord will give you more graces to be able to continue or to discharge your duties. Sisi wakati tuliambiwa kwamba anaondoka tulilia, kwa sababu sisi ni mwanadamu. Kila mwanadamu lazima alie wakati mtoto wake anaenda anamwacha. Sasa bwana unatuacha. Lakini basi anaenda pia kwa kanisa ambaye ni mama wa kila mmoja wetu. Sasa tumemwarudishia. Kitu ya kwanza ni tunamuombea kwa kazi ambaye ataanza kufanya katika jimbo la Meru. You have seen blessings of the Lord from last year to date. Last year, God blessed us with the Deputy President of the Republic of Kenya, and this time round we have been blessed with the Bishop of Meru Diocese. All the necessary support and prayers. We work with you as leaders of this great county to ensure the posterity and the continuity of the good work which our current Bishop Salesius Mugambi is doing. Antuba Meru na Tharaka Nithi County na county chiere antuba mwe na twira watu aragira mugambo mwe tampunda tu support Bishop wetu yorajire nundu twire ku support Salesius Mugambi Bishop ndi turanengerwo ngwa kuma Tharaka Nithi County bwega tumu support wanwe wapura tukua tu support ndire ku support thirikari nene ya Kithurwa Kindiki thirikari Bishop Meru Diocese it's another arm of government. Netethetie uko sana netethetie Meru saidi netethetie Tharaka Nithi County ibura gutwika na ruoje bagatwikira ruoje bakathondeka barabara bakaruza mantu manene muno bagatwakira masukuru kwendo ruoje imwe ciakitwo ku Caritas ira yongerwa meritwe i Meru Diocese kuga nkauga anatongoria baba tare agano ndiro natongorio munde babega baba inge sore ibagiritwo ku embrace Bishop wa Catholic Diocese nuntu bara nabo itathirikari inge twagituko tukwatanagira mbuto wa partner nabo kenda turutira Tharaka Nithi wera county tukirutagira antu ba Meru County. To our Bishop Emeritus, Bishop-elect. What's the other name? There's another title. Senior. Sorry for that. Because I don't know titles, sitaki kufanya kama my sister. Emeritus ni yule alienda, si ndio? So, but nimesikia ni senior. Simo. Okay. Kilicho muhimu kwangu ni kumuomba muendelee kuniombea, tushirikiane tuwe kitu kimoja. Yote yanawezekana ikiwa tuko kitu kimoja. Tukizikana pamoja na moto huo nimeona pale. Nafikiri hata Mungu mwenyewe kule mbinguni atafurahi. Nia yetu ni moja tu, kumtukuza Mungu na kutumikia Mungu. Hiyo ndio nia yetu. Zingine zote ziko kando. Ibwega muridhiri wa Meru TV riboti ino igatukinya muthe wa maratu kubangirite gorobwe munthinkatho cia mwanya nontu ko inambere kuraitha Meru TV ra yetheretwe kinambere kwa gitamba na gwitigira kunde gathituni ka Meru kabuthira bambitagane Faminas wa Kimathi gakwendera kagita kega.